Hello, kumusta kayo? Sapay kumata nakaradkat tayo amin. Welcome. Kapadasan ni Cubs at Jessa saan napudno nagantin tay drama ngam sakbay na makablawa mampay ti Santos kan Bartolome family di Tabaggaw Cagayan from Roslyn Kate Bartolome. Ni Noli Baklig kan ni Rix Calixto di Taagno Pangasinan. Kastimanti ko na ni Cubs at Jessa. Dear manang biyanang, at daidim imot ko kadang iti dadakkel ko tatilaang bukod kapag imbagan ti pinanunot ko. Imbes nga ited ko atulong para kadakwada, ururno nga ti kwartak para iti sanikwa nga ipundar ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. At iti kwartayo na nang, tatang. Sagtatalo ribo a pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. At dapat kwartame. Apay, nagsweldo ka manayin, anak kaw. Uwan tatang. Aya, alang araw tanay, awan makukwartamay kaninanang mau. Naibusan, ta nagngingina mo ti magatang ita panawunain. Sana kas idi ubing kayaw, nga uray sa nga pulo la pisos ket adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Ado mo't ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadap e kwartame. Ken awan ti paggastusan me. Tada kayo mo't iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Iyag mo ti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot nga minday tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana, ang kinapudno na kat awan ka din, naibusan anak kaw. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidom alaklakayan. Ay na, Helen, aya, gundawayam nga awaten, tiyan yaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nan ti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, ta ited namot aminan asweldo na. Ay, basit na day jay, amaksay iti sweldo na. Nay, da nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, adan jay may nga anak ta. Sigurado nagsweldo mo't daytan. Ala, intasabto na ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan. Di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanta, masahiyag ta bukot mao anak ka. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta, masahin ka iti kadakin sinas, kin katapusan. Ay, wag, nagisweldo gaya mo jay kamsat mau. Kat inikanda kami manan kan ni inam anak kaw. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat, yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yanak ka. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mo't kan ni Romeo ti agmarmar kahit iti masapsapol ito'y balay. Ne, apay nga ensardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abagakan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilay. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mau.
Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwarta ken ka, lakay? Umanay manday ta apagmismiso uta mo iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dya Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam? Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamot kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtal na ka man may tabak-baketan. Kwarta maya, ti pagsusugal ka. Ang ulibag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, ta babaen ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi-provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. Tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam na itan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Anda nga men iur-urno nga. Ha? Anyat iur-urno nga mayamanang? Kayat ko ti gumatang iti lote. Tano, andamot pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka. Imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak. Saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dak dagiti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market, ito'y balay, iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hang ko pa'y nga nagatang da ito'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayadak. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko, nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga lote. Ay una anak ko. No kayat mo, da kamin ti mangmula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali tano adanton may patakdar nga balay ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Mala nga road. Sikat makaam mo anak ko. Adto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda, nanang. Di nakpakadanagan. Ibagayo, no? Adda kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam.
agurnong kamot. Kitaam di kabsat mo, nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulatan nang takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa ay. Makauray dita urnong-urnong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali kada kami? Tabakit ken lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manaan, inikan nakalangaruden ni Romeo, agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang jay babae nga anak ta? Iimot jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kitaam ket nakagatangan iti basit aluti na. Dila bagbagi naman ti pampanunutan na dya babae. Nan, layunam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay ti ornungam. Apay, gumatang kamot ayay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tadamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayag pa itinapaot bakit. Nay, akin kutsi tinagluganam asimang pet manang Jessa. Katkotsi ka. Ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya? Nasaya ta, taddan service mo ang mapanagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornungak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan, tagmaneho. Agpasuruak nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dahil jay. Ito na. No kayat mo, siyak ti mangi maneho manang. Tano mapantag trabaho, idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod mo ornong ko manang. Ay, haan nga men nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang mo ti pangtudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga luti ija si dag ijay ili. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iurnong ak manan da dya tagatanga kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam di tasango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Da kamot gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw. Wano, dwaribaw. Awan maitad ka. Pumanaw ka kidi dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive, Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaod dita puso. Han nga kumporme. Ibagam, tapno amo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balit, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Sikati na lagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng.
Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumula ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na dya kumpanya nga yan me. Kastay ha. Kat pangiparparadaan na itilugan mo ngay. Nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laang mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawid na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa nudaduma saan nga agawid. Pagturturukan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Nukaano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti San Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa Nikwana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igatgatang na iti sa Nikwana. Saan akas kadagiti daduma dita, abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka nga naglaing ka pala nga agpangag. Bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Syakit diti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Taada yung nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itian niya ako maaga po. Sikat love ko. Kinapod no na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga crush nak. Apay ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Tapos siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan, agawid ako may di lugar minton bigat. Pasyara ko man nakitidadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan iji opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan mo't gaya mong kwartang aramate nga agawid. Tautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ay sige nga ron. Tainak to mangirwar iji bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Lukas ta. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit tayo ata. Ado ti karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit kita kaon. Kat nakit tayo siguro itadaldalan
Ta driver kat nga rod ija kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Diya ko nagsubli ti trabaho, Jessa. Agaplaya-klayangan nga gabrod. Nag-resign kan aya. Uy, isa rugyak mo itong tiagaplay nga agabrod. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para kada ti panagabrod ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel kano ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko nga minan iti lote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidag dumalote ma. Ta masukatan to iti adado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga rod, tap na daw saram nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati panang ilako ta. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang iti lugan. Apayaya manang. Ilako kon jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na kiti kukumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan mi pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apay asikat yung gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang. Sige kit din. Kita amno sino timanggat ang ijay lugan ko niya. Sorry, Jessa. Napikiak. Fake recruiter dyan lang recruit kanyak. Anya? Ay, kasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na na. Inala na amin. Tako na nga iso ti makama mangilaka di ti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangaluti. Ang tapay mo tayo may salotem. Sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapike iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sanikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, syakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dak to iti dagkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod no adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napike kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay aboy prin na. Nakaimimot tumag. Anyangay ita. Nan, kwartam man kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laang. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakitek ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, na imbusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dito alaban? Ha? Agore ka. Ison samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy?
Ay! Ay, sus, agwalan. No kasta, grupo na tinakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad, nga mahan mat gayam, nang ipipa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumadyo sa, di ka na nagungit. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas to ganak, Benji. Bulbulas tugi ka gayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid aki di lugar mi. Nakisal da di tawid ko araga. So ti pagbayad ko kin ka. Nagawid ni Benji asaan na nagpakpakada kanya. Iti ababa sa rita, linibasan na kat manipod idinawa na napulos ti pakakuntakak kankwana. Ado ti mangibagbaga nga itarum ko kano. Ngam awan serbina, tanagastos na amin ng ti kwarta. Nagsakit tinakam ko'y tinapasamak kanyak, ngam kit di nagbalin eleksyon dayta. Inimutak dagiti dadakkel ko gapu iti sanikwa, ngam napukaw lagayam akaslawan anyaman na. Iso nga ita, bumawbawi ak kadakwada. Alakastan, tugayam mo, Jessa. Alagagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script, kaniti drama, tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless. Ititong Galmaysa. Manang Biyana! Hello everyone, kablaaw, kan bendisyon, kada kayo amin. Sapay lang kumata na ito maipaaya drama itakat agserbi nga adal, kan pagpampanunutan titong Galmaysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sa dimbar sa napud na nagan, tintay drama. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Belinda Merculio, dita barangay San Jacinto, Victoria, Tarlac, from Victor Merculio. Ni Rose Ann Velasco, dita Santa Cruz, Ilocosur, kani Dominic Musuela. Kasnimanti ko na ni Kabsat Dimber. Dear Manang Biyana, siyak tay lalaki nga awan prinsipyo na. Nakunak ti kastaga po iti kapadasak ngay nakistoryaan kan ka. May papan kadagiti na si Kugak, ti pagtarayan to istoryak, kan itinagbalin nga asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Dimbar! Lungkataman da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't na itaananang iti panaturog. Dimbar! Way, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukot adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asak ti ama ti sikog na. Ay, awan kinapudno reta nanang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako na. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama tain inawam si ka Juniper. Abay, adaya relasyon ta katawan mo. Wan, awan relasyon ta. Nga madana pasamak itinagbatan ta. Idi nagja-jamming tayo ijay balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti.
Kasano kumangay nga adda mapasamak itinagbatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya. Nabayagan na nagsina kami iti na ilawan ta, Dimber. Agawid ka kit di. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbaetan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible met adi mo malagip. Napadasak met ten tinabartek iti. Nga malagip ko matlat tadagiti inararamid ko. Saan kayo siguro anabartek unay Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay si Kugna. Nabayag met kanon anagsina da itinubya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog kin ko na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na Hanggang saan na akurso na da. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak dagita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper. Ni Dimber nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti amat na ita. Tama pa na kiti balay na tayo nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramida. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak kon. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pagadalam na ita napasamakan ka. Anya ngay, kapilitan nga aganak kaabalasang. Pakawanandak ko matatang. Tasano ngay, Maridalia, masikog matan jay anak kao. Wan nga road paridinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kano nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, tsak amuti sa wag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak kao. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makininaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimu daw kamot nga minan. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Ket saan na ka main initan ijay. Grabe, mati kinapudaw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya at umay ka. Intag merienda, ilibre ka. Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanto imayanta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda. In take out tamot tantay ka ng takuma. Kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom,
Anda ating maar ka. Thank you Ores si ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si ka dayta. Kat kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawon na ngamin idikat. Tanangi sitak ide. Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitanim niya. Adda na amwak anak kaw. Anya day tatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan dalimber kenem niya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ninemya, anamin dala ka no ang nagkuyog. Kahit binagbagaam ko maninem niya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kinidimber. Kasta aya. Bayam nga roden Ang mga no ibagana pa ya pakibibiyang am ti relasyon da. Ken amang ano kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papan kinidimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman ak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawat akmat ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, Nana. Patuloy akon. Maturugak nanan. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalikliklikam din nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idinapo daw pa'y Anya? Ngimisit mo't manan idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na ide. Day talaang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti Morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya? Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimbar. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga atin na pasama kiti nagbautan ta. ay di ka agar-aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iji Manila, idi adda na pasama kiti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay ang nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimbar. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? Anya kamutan Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtalikod ti inaramid mo. Anyat amok no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amoyo ngay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawi dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang matial daw, manipod itipit Basta sa... dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ida jaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang kao. Naimbag nga oras yu, tata.
Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan namot ita. Tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tiin inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak tata. Jaklaim pagaro pakas di ti ugali day di atao. Ay, alakit masapul nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kat amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oho, panagkita yun na ita. Taatapan yung amin na putot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mula unay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaing-ingas mo matlaeng. Di yun man sang kaibagaray tananang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaing-ingas mula unay. Awa, adayaw. Jackpot yun dita. Jack marik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja Dimber iti anak na kanyak Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo ngamin amang tad, di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di a tao niya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalon dagiti anak ta. Wen ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumo ti problema iti dayta. Ngam kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nimya. Ay, wena. Panunutan ta pa'y anaimbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, Dimber. Apay, awanan plano ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. Adda nobyam. Asinaw. Bayan niyaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino nga'y dayta. Kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian, ado ti pusto na iti pagiinuman. Saan ka di mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo, iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya.
Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Ket ammaw, ay na, agpadaan nalalaing dagi jay putot mo kada nemyaken Juniper. Nagadaw ti medalyada sika. Anya, Dandani nga rudi dan maawit dagi jay medalyada. kastaya. Agad pinicture ko maida. Una, dagitoy manay, oo. Inalaak ida itiladawan da. Ha? Ni, huwag nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ta ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na jay adimber anya anak kaw. Kita mo't dagi ito impupos na. Un nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipus ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't ito in caption na. Dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana. Di na ko marabang nga ipupus ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Ide, pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtik alalakay, dilagbain, agraraman. Dimbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga ron, jak laim pagarop nga artek gayam na itapakat. Na, bakit kun namulatan iti asawam? Umayin akseptan dito'y barangan, mahal. Umayin na kumbangan. Sinaaksan na itabakit na nang. Oray, ta saan kami pa'y nagkasar? Wen angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanen ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper, wano ni Nemia. Imbag na gajay ata, makaanak da. Kan adaputot ko kadakwada. Kumpurmen, no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kagdardaraso do sanak ko. Panunutumot ni Marian Kaasimat no basta sina amlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimbar. Ulitam man. Kunak, agsinatan, tanao maakken kan. Kastagayam. Anay ko, apay dinanog mo ti subsub ko ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga minter aramidem. Minalam nga agbartek ka. Kun kasapulak ti anak. Dinak may paayan iti anak Marian. Anay ko, agrom ka na. Kayat mo, tekan kamay. Sige, padasam tay darum ka dagos dimbar. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakayat ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimbar. Kaya't mau ti matapis dito nga oray ado ti tao. Saan iba inanakmot dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti da ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastang itsuram. Agunay ka ditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wan Marian, umaya kaon.
Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insang put mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada Nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper kan Nemya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak na ipanaw dagaya man ng iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudnunan na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wum to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuwakan kanyak. Ang ama, di nak basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak. Aklo ang napilitan nakla ng asawa ka ni Marian ta nagbutengak. Kat uray kayat ko asinaan, mabutengak latat, ado dagiti kakaanakan namang bambantay kanya. Kat jak pa yan maaramid ti mga pakenkwana, ta mabutengak kadagiti karatista akakaanakan na. Nalaos ti panagbabawik, tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itababbarusdan, kat adadalat ta ijebalasi utaaw. Alakastan, tugayim mo, dimbar. Alagagayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, parity script kaniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta? Baro may na napakasaritaan wano kapadasan ti mga ganyo ita dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud ka ni Kabsat Greta sa napud no nagan, tintay patangatangay drama ita, ngamsakbay na makablaawa mampay, Leonida Bagala, Atlantic Ocean, Jonna Marie dita San Nicolas, Ilocos Norte, kani Leon Lopez. Kastimanti ko na ni Kabsat Greta, Dear Manang Biyanang, madanagan ti inak ta bumaketak kanon abalasang, iso apilitan nak amakyasawa. Ngam kasano nga rod amakaasawa ak nuawan met nobyo. Kat gaputawan nagaraaram kanyak, nabaybay ak ti bagik, kat naglusyangak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kano natayan ni ulitag mo anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat napasama ken kuana. Katno ka anula ang anak kitak ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti napan nagresponday. Atap da nga idikalman ti agsapa anatay. Nalamiis kan unti bagi ina. Atapon damot na atake. Sumit lagayam adya kun napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman met ni Manong Ede. No adda siguro kadkadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Ngam,
Una yan aya, takinay kaya na mga minan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat mat gayam tagmay saan niya, nanang. Iso asika, anak ko, agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo aya may tulad ka kanya uncle mo nga ide. Nanang. Kahit anya pa lang arog ti kukuam ngay, makiasawa kan Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y mat boyfriend ko, nanang. Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Agpaaram ka. Wano saan, no makitam laki diyan na singpat, kan nadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan niyo, tatang. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday. Nay, si Kanto pala tagpastor Tanay, ang mga maladawak nga agaway. Uwan, tatang. Makipaglading ita, Cloida. Dalakayan mergayam abaro ni pari Edey. Kunak no inasawa na tay paraluto iti kanan mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sama nga min ide? Piman met nga ron ni pari Edey Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na Edey. Angam, nabayag met nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin amakitak. Angam na, anyan ta, may samot na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din dahito tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya man? Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya? Kat nagpadaan dan jay anak kaw ani ti Borsyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Taawan mo tapulos ti amu na anubya na kanyak. Madanagan nga raw. Tanay, lumakay mo tin ambaraw. Day tamag nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Ngam awam makano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot jay baraw. Ang bayam, ta ikuyog kung maminsan, ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kini Tata Tunyeng. Tila imbagbagayo kan kwa na. Kan apay nga iritreto dak iti anak na. Kat jak pa'y mat nakitkita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si Kagreta. No di ta aramidan ti kastoy may tulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga iti kadkadwam taw. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Ala, agsagana ka kidin. Agpapukis ka. Uno saan, ipaunat mo day na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta nga itsuram. Di mo pa'y ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga Agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbakit abalasang, nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday ta naing pisakiday mo, ugodam mo basit Tapno pumuskul mo. Tilamadmadlaw yun, nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Surwam ka di tagpapintasan ako. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak kaw. Agrobot ka ta mapanta. Unman natang. Kaya't kumot makita ni Tata Ede iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin iti na udi anak itak. Ala nga raw agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta mapanijay anak kaw.
Kentap no masapa tayo ang makasangput ijay. Tatang, naitabulan ni Tata Ede. Di tayo kadipay agawin. Madamdama, tadapay kayat ko ayam amukin ka tibursyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo. Pasensya at tadi kay naasikaso itayon. Tanay busy kami mo. Why, Loida, maawatan may? Di ka matanagan. Ay, why, isaw ti ibagbagakken ka nga anak kao ni Tiburcio. Aya! Ay na, nagwapo adim makeltoy putot mo ah. Ay, kasmet la kanyak ah. Gimwapo akalimakay. Ay, uwaw, mat Mang Tunyeng. Ay, sigurado ang magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isa pala ko maa. Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dyan anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama, Mang Tunyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapan tayo, ijay balay dananam a Loida. Anyat kuon tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kao. Isaw, natibursyaw. Kat isumat anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarenda kayo na iti kabiitan na panaway. Ha? Ambuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanin. Iso nga agasawa kayo hidain. Ang damat nuang ta anak kaw. Ada pa'y baka kin talo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kaya't ko launay mo't ni Greta. Para iti anak kaw abalayan. Oray siyak mata abalayan. Agbagbagay nga ro dagiti dua. Kahit kasanaw. Anyat makunam Tiburcio. Da kayo man, no siyak, wanlatan Si kangay mo, Greta, anyat makunam. Kat, no anyat pangedeng yung sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, da kayo ti masurot. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaon, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbyag ka pa itinapaot na balayan. Urayin pa'y matagbalin nga apukot ha. Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Wan nga ron mabalinda matag na ijabalay no kayat da. Ijibalay ti pagnaidan mi Yawid ko ni Greta nanan. Ngay ka ala adda kayo dayta baraw. Dakkel mat gayam to'y balayo, Tiburcio. Wen, ngam kadaanan na balay da ito'y. Tatawid pa ni tatang da ito'y kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito'y, Tiburcio. Di taman na Di ta banda ti kanig kita silid. Kasladyak pa'y na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika no agminmin no lengleng talat nga rudan, Greta. Alang arun, aginanaak man pa'y tani. Nabambanugak. Kasla kurang pa'y titurog ko. Ala, aginanakan ta siya akong timang yurnos karagiti gargarit mo. Thank you, Tiburcio. Tiburcio, anyamot kan kinamayam anang luto dito'y ginatang ko akarni. Kunakmot nga isigang mo. Inya dubo mo't kan. Jak ngarod kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kaw. Sanak anak samit adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan anya kamuteng. Sapay jak kayat ti awan diguna amasida. Kanto'y linutom nga inna po'y. Naksat mag. Kunak ano binantayam itay tadda kalaang mat di ta kusina. Kat imbagak mo't amapanak biit di ta kaaruba.
Katinuray mo kumapay ang naluto sa kaimalato ni Dakaruba. Si ka na ang timangan. Awanin ganas ko. Makamuka basta siya mga anak na mabisinak. Apa yun? Nakalakmot ng ti kwarto mi ka ni Greta. Anyala ti oras. Nakaturog na tan. Greta! Ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka kadain. Di ta karwar amaturog. Tagi ka kayat akabay. Inruar kon dagiti ulas kan pungan mo. Ang dapat ngagpayson di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay, apay nga asyak ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan ata na udi ka man. Iso agita kan ruar amaturog. Sa apay nagado ti lamok di taw. Agmuskitero ka Anya? Kumusta nga di insan ko, Uncle? Adda putot nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak ka. Anya? Nabiit da pa'y mula nagden, Uncle. Naladaw la siguro. Saan mga agpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay mo't kit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at limasinak nga minag. Ta nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiburcio di balayaw. Wain, tapno na wayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay di kalapaw yu talon nyo, anya, Uncle. Wan kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwam mo ti pustunan. Wen takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturog. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo na pwestuna. Ken ore ti cabinet, apay nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito eh. Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigon. Ken dayta up ti kama. So katam dayta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katam iti violet. Nalabaan nga rod. Nagando a yellow nga up di ta cabinet. Paborito nga rod mat ti violet. Diyak nga rod kayat. Diya yellow ti up mo. Ijayak nga rodan bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangkalang Bakan timot niya may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain lakaman. Ay sa anak ababa unan. Adamat imam, di agluto kamot iti kanam. Syaklat ta akanayo nan. Anya? Lukas ta. Sige. Agkanya-kanya tang arudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan, ngam dinak pa'y inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di kamot karaman iti inlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya, ay, sapay mabisina kon. Unay kamutan, amum nga aglablabaak. Nabambanugak. Agluto kamot lataan no kayat mo. Di mo't nagkanya-kanyatan. Anya, nukas tangarod, labaan mo't tandagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilaba nga rod mo't iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, kapayan, Tiburcio. Nagalas mo't gayam ti ugali da di agrita. Saan kami agkatulusan tatang? Lapit kayo pa yan nagdin na. Ay talaga akasta at agad adjust kayo pala ang iti tunggal may sa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nikat kinayat yung mabalin nyo matagkad ka no talaga adiyo kayat tunggal may sa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda alumakayak no adda kadundunak akalaban. Anya kalaban na sasawang magtibursyaw. Kitagpay sumag. Kalaban ko ni Greta.
Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kayat agsubli ijay puder ni Tiburcio. Agparikutak lang. Maistresak, nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal maysa, nanang. Di kam agkatunusan. Nakaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagi yung agad jas. Anak ko, di ka agdardarasudos. Da kayo at tinagdarasudos, nanang. Makita nyo, tibunga ti kinadarasudos nyo. Da kayon tumang amin. Nay, apa basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damo, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay tamang anururayan na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsublay. Ipatulod ko kuman kat dagiti gargarat mo iji balayaw. Aha, kaya't mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y lainchat ngay, tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito. Ala, umunag ka. Saanan, urnusak langan dagiti gargarat ko. Tagawid akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti Burcio. Amangan na niya ti kunaan ni nanang mau. Nakababain mo't Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala itamat lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw kan ni Greta anak kaw. Awanan tatang. Isumat ti nagdesisyon nga agawid. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinaybay am apumanaw ngay. Kat isumat ti kayat na. Mayat ket di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti Bursyaw. At dangaruditan pinalus po sampay laang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apa yan anak ko? Manual dawan nagbakbakwar ka Jak nga ron amo nanang. Jak maawatan ti bagi. Ay na, Greta anak ko. Amang ano masikugkan. Ha? Ang kasanuday tangay. Pinanawam matan ni Tiburcio. Nanang. Nala, urnusam tilangam. Tamapantag pa check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mat ti awan kasinsinubang na diti palay. Kumusta mat nga tan ni Greta? Apay nga. No kaano apimanaw. Kastoy mat ti marikriknak. Kasla kailiw kumutang. Anyat pampanunutan, manakaw. Apay akasla naliday ka. Awan, tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mo't ngamin kada kayo Sina adagos mo't ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes pagsaritaan nyo anaimbag di saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro, tatang. No ay ayatem ni Greta. Ikagumaam di mapan mangay ayo ken kuana. Urnusan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo mutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan. Addan na kemyaw nga agpadpada. Nanang, sublatan dakman mo't amang isala kini baby. Nabanug ako. Kaya't na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam mo laang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga awiriti anak mo. Ha? Apay ngay akasta kayo. Didak kayat atulungan. Ibagam di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran, ta anak yaw. Tulungan nakman mat ang mga awir iti anak na ti Bursyo. Ketuna. Urayok ti panagsublim ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapan iji balay nyo.
Tamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan na. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mo ang nagsubli inji balay abalayan. Isaw, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na, abalayan. Takasanaw, talaga nga ing gagarak, ti sana amang tulong kang kwa na mga wawir iti anak na. Tapno mapilitan nga agsublikin ni Tibursyaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaeng. Ay kat mayat nga ron Barang okay dan. Saan na ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwen nga rod adame na kemdan, amodan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak ko man kayat nga agapat na Tibursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak na. Kat sikamat lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray matsika. Kahit anya nga ron ti aramidin ta. Kat panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaetan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa. Kasday, saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, no anyamat ti kayat ko, siyakmat ti masurot. Wen kasta ko maakanayo nun. Tapno saan tan nga agapa, taniad dan anak ta. Un nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarik nga gagagutak pa'y, para kada kayaw iti anak ta. Agyaman nak Tibursyo. I love you. I love you too, Grita. Naurnos mi nga rod ti bagbagi mi iti asawa kat manipod idin saan kami unayan ang nagapapa. No agapa kami man, maurnos mi matladagos ti saan mi apag kinaawatan. Nanayunan nga rod ti anak mi, aging ka nagbalin alima. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo, Greta. Alagagayam ditan tinagpatinggan, dayta kapadasan wano pakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa.